نترسه Korkma, korkma. ji asimanan nakeve ala sur. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmez bu şafaklarda yüzen. Hatta ku hebe luvalatê min maleke ava. Sönmeden yolumun üstünde tüten en sonucak. Ev stêrka gelê min yê bibiriqe, eva min e tenê a gelê min e. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. محمد آکیف ارسوی روشنبیر عالم زانا و هلبستان سرودان توی Mehmet Akif مريف نكاري بهبوكي كي بحثا مهمت عاكف بك قالك منه لدما از نویسین کل سروی هاتنه نویسین دخوینم هر جاره از درباره ویده تشتکی نوهین دبم جبروی جی از شاش و متل دمینم براستی جهر آلیان و پردولمنده آلیویین هری باش یکی سمیمی بو باوریاوی یا بخوده و رسولوی حسگرناوی یا سر دوست و هوالینوی لسر مالباتاوی و یا هری گرنگ حسگرناوی یاجگو والید یا لسر آلای آخاوی پر سمیمی بو هم علم مدرسه و هم فنی خواندن هیاوی دنیای هبو شرقی هبو غربی هبو ادبیات هبو علم وک فقه اسلامی جی هبو و پیداش علم فنی علم وک امبیجن طبی و ماتماتیکی و تدریسات دنجی هیاوی جوات هوا هبو هم لاوروپا گره هم روجلتا ناوین هم جه بیجن روجلتا دور گرایا شبیگل ودر گرایا پیشکتنه که هیچ مندی که باشه بود و تگیشتی که به چاو عالم اسلامی پاش مایا چاو گرین روجاوا پیش دچونه جبرونه که خوستیه کو ملتی خوشی گلی خوشی بگین آسته که بلند یا دم مدرنیزم یا دم مدرنم بیشن جبرونه که انسان که هر عالی و هم هلاش مندی و هم هلا پسیکولوژی سوسیولوژی هم هلا زانستی و انسان که پیشکتی یک زانه محمد آکیف ارسوی به هلبستن خواهین سرودان توی و سرفرزی چاناقله ناوی خودی درو که دان نقشاند. در سال 1873 ده لنافچه فاتح استانبولی هب دنیای ناوی وی محمد راگبه، ناوی باوی وی محمد طاهر و ناوی دیاوی جی امینه جمیله بو. محمد آکف اصل خود جمالباته که خلق قصوای بود جه ولات آرناویدان هاتو بو بابیوی جبونا خواندن طاهر افندی بو بابیوی هاتو بو استانبول بابیوی لی استانبول ایدی خوانده بود مدرسان دا خوانده بود ببو ملا بابیوی ببو ملا پاشه لحال استانبول زویجی بود لفتحی بجی بود اوکی محلات طاغا اوکی صار güzeli محمد آکف شیلوی هات دنیای دما شاعر سرود استقلال محمد آکیف ارسو جدایک بو دنیای جبو دولت عثمانیان دگوت ظلام نخوش دوان زمان زور و زحمت ده غیرت کر هم خواند هم جی درد دولت خواش خواره کر درد آکیف خواست که و شعره هنه و ایمان ملت تازه بکه و که ایمان و امید ملت به هفری جسارت ملت تازه بکه و باوری که به ملت را چه که بیجه بکو ام هف بگرن ام هفال که به هفر بکن و ام رابن سرخواه
هم هینی فرنسی بو هم جی دناف 6 مهانده قرآن کریم جبر کر و بو حافظ. جبابي خواجي عالم الدنان دا عربي وفارسي دخوان دا فاتحي جي مزقف فاتحي جي درس فارسي ستاند بو هم عربي فارسي هند بو. وقتا معمور بو جی هلبست نویساندن و دبر رما مستتیا ادبیات دکر. گاوا خباتن خواهین سری کتیا اسلامی دکرن جبو شر رزگاری پشکری دا برخودان ملت ترک و جسارت داوان. امن ترس پیره چه بو لرزین پیره چه بو دگوت و اخا مج دست مهر و دین مج دست مهر ایجا عاکف سر و هلبستا خود اولی گوت چه گو نترسه گو نترسه اف شفقه هنه کی شفقه اسلامیه و اف شفقه هنه تجار سروی ولاتی تجاری خلاص نابه. پشتی مجلس و بوجی بو پارلمنتر بوردوره. دوی دهمه ده دشار بالقاننده تیک چوبون چاناقل و استنبول هاتبون داگر کرن. هیوی خلق نما بو و هر کس بیچاره بو. باوریا ملت هنکی کم بو باوریا آتش هنکی آتش هاتو بلا کرن او آتش عثمانی کو بره القدسیت بو خودی لحجازت بو خودی او یاجف هاتو بلا کرن آتش شخو نما بو امکارم بجن اما دملت ایمان ما بو و دملت هنک جسارت کفن ما بو. مملكات ولات اغلبي بي سوريا عراق عربستان و ایدنی عرض آخی عثمانیان دست عثمانیان چوبون پشت متارکی از عرض تب چه بود چوبون ای آنادولی جی پاس یونان کتنه اوکی جی ازمیری دست بکرن حتی هاتنه پولاتنی ساکاریا وان دران خستنه دستی خواه ایجا اوکی فرانس هیزن فرانسا جی کتنه نوع انتابه روحای مرعش وان دران خستبونه دستی خواه. دولت عثمانی شهری وی باجاری وی هر طرف کت دست دشمن جبوی وی شرط ما ملت بترسی امیدسیز بو یعنی یکی کو وره وانا را بیشه کو ما ترسن دولت ما قوية ما ترسن خود جمع يعني احتياجي تشكي وار ابو دما جملت من كتيا والدولة الإمبراطورية العثمانية بلجيكية عتيجة في وشاندن دما كوناك يقولوا زحمتها نتوكي جو كاربي هزي وهيفيه بدي قالقة ما مدى كيف بمنطقة نفساندية دما اقتنعت يعني السعودة نتويت كونيش بينكو ده هر قلتنا كوناك ده هیوی های آزادی های پیشکتن های رابون سر پیا های Vatana olan sevgisiyle ودمه ولات دبن اشکال کرنه دبو لی محمد عاکف وک شاعر و ظلامکی هیویاوی هبو لورا حسکرناوی سر ولات خو قوی بو و هیویاوی جوانان هبو اوش خلق خو جوانان خو و سباروجا خو هیویدار بو هیویا خو قط نبری بو جوان هر تشتی گرینگتر خودی باوریه که خورد بو جبو ویجی هیویک و دستانک لازم بو کو ملت پی رابه سر پیان. جبو اف دستان بنویسین مجلس مسابقه اکل دارخست. اف مسابقه شرط بو. لورا ifade رح مجادله بو. وی دستانا رح مجادله کسی که کار بو بنویساندنا اوجی محمد عاکف ارسوی بو. دوی مسابقه دا جبو کسی کوی ببیا یکمین جی دی 5 لیره بهات داین. 724 حب هلبست بشتار و پیشبازی بون لی حبک جی نهاد عجباندن.
Kazım Karabekir'in de birçok milletvekilinin de güzel Helbestên Kazım Karabekir û gelek helbestên başabûn lê ev helbestên belavkirin esker û meclis dixwîne lê belê coşek têde tune ye. Tişta ku em dibêjin vaye ev helbeste têde tune bû. Galîkê min nakeve vê musabaqeyê. Sebeba wî jî ew e ku di vê musabaqeyê de wek xelat pere didi. Gelek şair hatın nivîsandin, musabaka çêbû, ji teref wek anan bijin Milli Eğitim Bakanlığı zaman gotin nezareta maarifê musabaka çêbû. Gelek şair hatın nivîsandin belê ew şairê wana nehatin qebûlkirin a Akif hat qebûlkirin çünkü zîra Akif rehê xwe kiribû wê şaira hinê de. Ew yekî wisa esîl bû ku digot merşa milletekî divê bi peraya neyê nivîsandin. Ji ber vê jî nexwest tev li vê pêşbaziyê bibe. Di wê heyamê de ev pere gelek bû. Lê belê helbestwanê wê demê Akif qet bi vê re eleqedar nebû. Li ser rîcaya Wezîrê Perwerdeyê Hamdullah Supî Tanrıver hat îqnakirin. Muhammed Akif li mala xwe yanî li dergaha Taceddînê dest bi nivîsandina Surûdê kir. Şevekî dema ku îlham jêratê ji bo ku eşq û îlham ji wî neçe li ber rûniya Mûmê li ser dîwarê mala xwe hin çarînan dinivîsîne. O Mehmet Akif Ersoy di du rojan da helbesta azadiyê xilas dike. Diyekî adara 1921 de Wezîrê Perwerdeyê Hamdullah Supî Tanrıver li meclisê bi dengekî bilind dixwîne. Herkes radibe ser piyan û bi kelejan jê re li çepikan dide. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Muhammed Akif li hemberê coş û kelecana meclisê şerm dike o derdkeve derva. Piştî Hamdullah Supî Tanrıver çar cara surûdana teveyî dixwîne ew jî derdkeve derva. Muhammed Akif wiha ji Hamdullah Supî ra dibêje. Helbest nizanim çawabiye lê belê te gelekî xweş xwende. Maarif Vekili Hamdullah Supî Bey. Kahraman ordumuza. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Korkma. 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 Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. En son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. Yıldızıdır parlayacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimizdir ancak. Çatma. Kurban olayım şehrine ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükre misal gibi ben bir biçimden aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmaz taşarım. Var bunun afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusum korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım, her zeri hamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Editörya Kovara Sebil Reşatê ku wê demê Mehmet Akif Ersoy dikire, Suruda Netewî hevdê Sibatê sala 1921 da di vê hejmara Kovara Sebil Reşatê de hat weşandin. Piştî 5 salan birêveberiya Rojnameger Fatî Bayhan ve 4 Tebaxa 2018 da li Anqerê ev kovar dîda dest bi weşana xwe kire. سرودا استقلالیا محمد عاکف د 12 آذار 1921 ده روژا شمیه وک مرشا نتوی هات قبول کرن. مسابقه vekirin, jubona ko suruda netevi binvisin, yani çen hem nivisandır, dinavamanda en rınd Akif evkirin. Be kayil bun. پێنجت لیرەیەک و قەزەنج کردژی دا وەقفەکە و ji bo feqîran kênc didûrutin. Akîfê ku her tim îslam ji xwe re kiribû doz û şiarek di 27 Qanûna 1936 de li Stenbolê di avahiya bi navê Misrê de çû ber rehma Xwedê. Doza wî da insanetî heye, doza wî da azadî heye. Doza Mehmet Akif de din û iman hebû. Mehmet Akif Müslüman bû, dawa wî İslamiyet bû. Ji xwe piştî çend sal paşê jî terka welat kir çû Misrê. Heta hema nîskê wefata xwe da li Misrê sekinî. Yani nîskê we çend beriya wefata xwe da hata İstanbolê, li İstanbolê wefat kir. Yani zaf çîlekeş bû, derdo evkê wî zaf hebû. Suruda azadiyê ne tenêya milletekî ya hemû milletan e. Lewra hemû millet hest û kelecana xwe têda dibînin. Ey insan, gorî te demir ve negerî nevîye feşedir. İstiklal Marşı ezilen bütün toplumların Marşa İstiklalê, marşa hemû milletin bindest e. Lewra hest û kelecana wan têde heye. Mesajan dide hemû milletan. Em dikarin bibêjin ji bo hemû kesên bindest ên dinyayê ji bo hemû mezlûmên coğrafyayê hatiye nivîsîn. Hevoka Ewil a Surûdê hevokeke wêrekî ye. Her çi qas bi peyva netirseyê dest pê bike jî, ew hevok sembola wêrekî ye. حقي آيات حديثة يعني مثلا وقتكم ما ذكر استيطان مارشي işte بدايته بيجي korkma yani ما ترسى ev ayeteki vaktako Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir hicret kir gari Sevr'da Hazreti Ebu Bekir tırsi yani müşrik hat bun Ebu Cehil derve bun tırsi ko bana bibinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir agot ma tırsa.
دوی مرشک کو بحث ملت ما شر رزگاری و بحث قهرمانی وان بکه هبویا لو مال سر حوجداری اف هات نویساندن. نترسه. Korkma. Bize anlatacak bir marşa sahip değiliz. Surudekeme tünebu, bitene jibo sultanan hin merşen mehabun, praniji ev dahatın kotin. Dwe demede jibo merasimeke jibo şandına keştiyeke dahatın xwendin. Ciro kavet kiteba hür yaşadım da ciheye. Marşeke aydede duran nerede te gotin, carna vakti ku mecbur dumanji entarisi ala benziyor dahat xwendin. Entarisi ala benziyor bile çalınmış. آکیف دم نخوش دکه و دعای دکه. Evvelat pişti bir disan ne kadar bindestiye. Yani bindestiye beni işgala devleti düşman Yunan be edine be yani işgal çene be bindesti çene be azadi devam bike, azadiya bir velatı devam bike. Yani temenniya bir ev bu. Ona hasta yatağında İstiklal Marşı'nın değişeceği... Demaku kalik emin nexweş bû kesek jêre dibêje ku wê Surudanetewî bêguhertin. Li ser vê kalik emin ji cihê xwe xwerast dike û dibêje ew merş êdî nayê guhertin lewra ez bi xwe jî êdî nikarim ji nû ve binivîsim. Ji bo ew merş bê nivîsin dibe ew heman rewş û roj hebin. Xwedê dîse merşeke wisa bi me nedê nivîsandin. Allah'tan tek dileği ölmeden evvel odur. Bir daha İstiklal Marşı yazılmasın. حسکرین و هر تم جبوی ببیر بینن دچن سر قبر ویا لشیدکا ادر نقابیه. و گلی ترکی و جبیر ناکه و هر تم ددلی واندایه. وقت ilk Cumhuriyet döneminde bu, insanaki şair bu, insanaki eseri İstiklal Marşı'ya, o insanaki kancı yani eseri ve hamu dinine yani insanaki kancı bu. Ya mühim İstiklal Marşı ya Müslümanları kardeşi hami bir araya da digire. İstiklal Marşı evet İstiklal millete İstiklal tına ve millet tına. Yani istiklalsız millet şeydi be, çene be. Şahirime, yazarime, rehberime, god harba istiklala da go av harb Türkiye sernave Türkiye Cumhuriyeti İslamiyeti hatistandın şehir ani askirin و استقلال marşı ama egoya askeri hatta İro jubara devamıya ve ani Mehmet Akif Ersoy'a ne az zarokime ilkokulu hatta hafte sali haşte sali ne mümküne go am nizanben am jbir bikin am bi aracılığa ve jbir rahmet jeret khonin rahma khudeli be بسلمان بون قال الشيطان وابج بير أرمان كر بونا تركا بونا الدولة تركيا يعني ترك برمانج لاز عرب شركز جاي bir şey yok çünkü hamu yek çatı altından da بهورا شركرنا بهورا بكنا رو Çanakkale رو آب ما بخاجي أبي غازي قبرص يعني İstiklal Marşı devletten mi ya simge mesela zaf önemli hamut kare devletten zaf önemli yani hatta öncelik hem piş bayrak elavti mesela İstiklal Marşı yaskırıya am zaf jetkin خودی استقلال مارشی اسکریا sonra jüri xwestina ödüleke binde de zaf keyfa şiravi rahatiya ve kabul nakriya gotiya jboy xoyastkım nejboy para. Marşa hem devleta haya İstiklal Marşı devleta Türkiye Mehmet Akif İstiklal Marşı çekiriya و geleki anlamları و kurtuluşamaya yani bağımsızlığa ama ifade et ki İstiklal Marşı hür yaşamış ki yani bin deste millet ne di Mehmet Akif bizim İstiklal Marşı tebiramı و bağımsızlığa Türkiye tebiramı Mehmet Akif şairi inancı insaniyete
Mehmet Akif îro welatê me ihtiyaca welatê me ji fikr û ramanê Mehmet Akif ra heye. Mehmet Akif ji bona welatê me yek îdol e. İnşallah fikr û ramanê wî di vê welatê tê jiyan kirin. Şairîkî me mezin e. Yani ji bo devleta me, ji bo milletê me merfekî zav değerlî bû. Xwedê rama xwe lêke, zav baş bû. Got Tirkiye bağımsızlığa xwe qizînc kiriya. Got em dewletekî serbilindin. Em dewletekî mezinin. İstiklal Marşı ji vê qewmê me ji xelkê me tevî re çi Kürt, çi Arab, çi Çerkez, çi Türkmen ev biyewka potayeke, biye mayeke, biye şirazeyeke ji qewmê me re, ji însanê me re û heqetan divê yekê de gerek em tev xîreta va şiarê xwe, erdê xwe, şiara Kurtsalê xwe ku azan e, erd e, dîrok e gerek em tev haj va şiara hebin ku heqetan pêşeroja me qarşî zarokê me de vê xîretê em tarîxa xwe dewam bikin.